nongera gushimira byimaze uteza abatwi radio hano rero nizera gukomeza kugenda ugubwa neza twageze muri wa mwanya wo mureti n'amakuru yasohotse mu itangazamakuru bitandukanye ariko maze ngiye ko Tengamara ndetse na Tenga Promo bakomeje kuba hafi ni kwa kundi bisabira facture BM igihe cyose uhashye ugahaha rero ukavuti muyimpe iraguhesha amahirwe yo kwiyubaka no kubaka igihugu cyawe si ibyo gusa kuko 10% rya TVA yigembwa agenda ugarukira mu buryo bwa ino tukabikuza ukakoresha kabisa ariko kandi abantu barimo kwibonera imodoka nziza cyane ya Kia Sorento moto ya Spiro barayibona amafaranga kuva ku 500 kugera kuri miliyoni abantu harimo kubagwa mu biganza buri wa mbere ndetse na buri wa kane ujye ukurikiyeho tombora gusa ibire kuri RTV wumva ko tombora ya Tenga Promo igenda ubona kugiye kuri Tengamara ndetse na Tenga Promo aho hose kugira ngo uzagere n'akanyenyeri 5 kabira kadirisha ndabisubiramo nyiro kanyenyeri 5 kabira kadirisha hanyuma uyandikisha muri system ubundi asigaye ujye uryoherwa n'ubuzima bushyashya bumeze neza burimo impinduka. Ubwo nagusogongezwa nakubwiye amakuru y'umwana w'imyaka 15 wakatiwe gufunga imyaka 100 umwana w'imyaka 15 muri leta ya Indiana muri leta zunze ubumwe za Amerika witwa John Larry yakatiwe igifungo cy'imyaka 100 nyuma yo guhamwa n'icyaha cy'ubwicanyi mu rubanza rw'irasa ryahitanye umugore umwe arigakomeretsa undi ndetse n'undi muntu umwe agakomereka nyuma yo kugongwa n'imodoka yari ihunze aho amasasu yarasirwaga. Ni ikinyamakuru Jakadomakam kitubwira ko ari wo mu mujyi wa Anderson muri Indiana yakatiwe iki gihano kuwa gatatu ushize mu iburanisha ryabereye imbere y'umucamanza witwa David Happe w'urukiko rw'akarere ka Madison. Uyu musore yari umwe mu bantu bane bashinzwe uruhare mu rupfu rwa Dayla Swain umugore w'imyaka 26 warashwe muri Gashyantare 2025 hanze y'akabyiniro gaherereye mu mujyi wa Anderson mu nkengero z'umujyi wa Indianapolis. Abashinjacyaha bakaba baravuze ko abaregwa bari abanyamuryango b'umutwe w'abagizi ba nabi witwa Mike Cobra Nation cyangwa se MCN. Abashinjacyaha bavuze ko Dayla Swain atari we wari ugambiriye kwicwa ahubwo ko yishwe ubwo habaga igikorwa cyo kugerageza kwica undi muntu wari umuhamya urundi rupfu rwabaye mbere. Bavuga ko urwo rupfu rwari rufitanye isano n'iyicwa ry'umusore w'imyaka 15 witwa Julian Craig awishwe muri 2023 ubwo habaga igikorwa cyo kumwambura hakoreshejwe intwaro. Abashinjacyaha bakaba baravuze ko nyuma y'urupfu rwa Craig Larry n'abagenzi be bafatanije gutegura umugambi wo kwica umwe mu bandi bantu bari bafite amakuru ku rupfu rwe. Bakaba baramukubise igihano cy'imyaka 100 rero bakayimufunga muri gereza. Ni inkuru mbonye mu cyamakuru Jakadomakam. Indi nkuru bijya kujyana ndayisanga cyamakuru bwiza.com tubwira ko abana b'ingimbi ngo ari bo barimo guhabwa akazi k'ubwicanyi hirya no hino mu bihugu by'i Burayi. Hari batwa ko mu gace ka Stockholm umugabo wambaye imyenda y'umukara yagaragaye hanze mu ijoro ry'itumba yitwaje imbunda maze yegera witwa Murad Abdelkader w'imyaka 20 umunyeshuri waruvuye mu kazi muri McDonald's. Umugabo witwaje imbunda yise atangira kurasa akomeza kurasa inshuro nyinshi ubwo yageragezaga kwica abantu agenda yegera uwo yashakaga. Yaje kurasa isasu rya nyuma mu mutwe wo yahitanye ubwo yararyamye hasi yabuze gitabara. Uwakoze ubwicanyi ngo byamenyekanye ko yitwa Attila Azimov w'imyaka 18 muri iryo joro rya Gashyantare umwaka ushize yari yishe umuntu utari we nk'uko bitangazwa na BBC. Simujya kuri YouTube channel ya TV1 Rwanda ubundi hasigaye witegereze urebe uko amafoto bagenda bayafata. Hano natuka ko yabikoze kubera amafaranga yahawe nyine ubwo hari mu kazi yari yahawe na Foxtrot Network itsinda ry'abagizi ba nabi rifite aho rihuriye n'ubutegetsi bwa Iran ngo ryari rimaze kumenyekana cyane kubera service ritanga ryo gukoresha urugomo ubundi rikishyurwa. Umva ko naba kajombanye ngo kabagango ifite ihuriye n'ubutegetsi bwa Iran. Hano bavuga ko kuva muri 2022 itsinda rya Foxtrot Network rikekwaho kugira urari mu bwicanyi bugiye kuri 35 ndetse no kugaba ibitero cyangwa se kugerageza ibitero byibasiye inyungu za Israeli i Burayi harimo 2 byakoreshejwemo ibiturika ndetse na za grenade. Iri tsinda rikoresha abangavu n'ingimbi mu gukora ibyo bitero bigamije inyungu z'amafaranga gusa kenshi niba ngombwa ko bishyura kuko ababikora bakunze gutabwa muri yombi.
hano batanga urugero nk'uwitwa Johannes Natland, umusore wo muri Norvege wakatiwe n'urukiko rwa Old Bailey i Londres mu Bwongereza kuwa gatatu ejo bundi nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gutegura ubwicanyi bwagomba gukorerwa muri West Yorkshire. Nk'uko bivugwa n'itsinda rishinzwe ibikorwa itsinda ry'igipolisi cy'Uburayi ariryo Europol ryashyizweho kugira ngo rikemure iki kibazo. Abana b'ingimbi n'abangavu babicanye bahabwa akazi binyuze ku mbuga nkoranyambaga kandi bagahabwa amabwiriza mu buryo bw'ikoranabuhanga binyuze mu mikino bakinira kuri internet, bigana uburyo imikino ikinirwa kuri mudasobwa ikora. Jya gukemakuru bwiza.com urebe n'ibindi byavuzwe kuri aba bana. Uburusiya buravuga ko bwarashe drone zisaga 600 za Ukraine. Military y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru bwahanuye indege zitagira abapilote bwo ni drone nyine 635 zari zirashwe zoherejwe na Ukraine, nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ku rubuga rwa kohererezanya ubutumwa rwa Max. Amakuru yashyizwe ahagaragara avuga ko ibitero bya Ukraine byibasiye ibirindiro by'igisirikare cyo mu kirere muri Angels, uruganda rutunganya peteroli rwa Saratov, ndetse n'ububiko bwa sosiyete ya Wildberries iri ayitwa Novosemeykino. Bumvikanye biturika muri Angels ndetse inkongi y'umuriro yibasira uruganda rutunganya peteroli rwa Saratov, bituma abantu babiri bahasiga ubuzima ndetse n'ibikorwa remezo byifashishwa n'abaturage birangirika. Guverineri w'akarere ka Saratov Roman Busargin akaba yemeje ibyangiritse, na guverineri w'akarere ka Samaro witwa Vyacheslav Fedorchev akavuga ko ikirere ngo cyafunzwe kubera icyo gitero. Iki nicyo gitero cya kabiri kinini cyakoreshwemo indege zitagira pilote nyinshi Ukraine yagabye ku Burusiya muri uyu mwaka. Ajyo ni imvura neza y'amahindu. Perezida Ndayishimiye yavuze ko aheruka guhura n'umwe mu bayobozi bakuru ba AFC/M23. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye watangaje ko aheruka guhura na Freddy Kaniki uri mu bayobozi bakuru ba AFC/M23 akaba na perezida wa MRDP Twirwaneho, akavuga ko bagiranye ibiganiro byibanze ku bibazo by'umutekano biri mu gace ka Minembwe. Ibitangaje mu kiganiro yagiranye na BBC gahuza miryango, perezida w'Uburundi ubwo yabazwaga ku birego bivuga ko ingabo z'u Burundi FDNB ngo zagize uruhare mu bwicanyi bukorerwa abanyamurenge bo muri Minembwe, yahakanye ibyo ngibyo yivuye inyuma kabisa. Avuga ko ikibazo cy'ubwo bwicanyi rutse ku kiganiro na Kaniki ubwo yahuriraga i Bujumbura nyuma yo kubanza kuvugana kuri telefone. Ati duhere kuri M23 baje i Bujumbura inshuro nyinshi, turimo kugirana ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo nta mirwano irinze kuba. None wahita uvuga ngo dukorana na M23? Akomeza agira ati nta mezi menshi arashira njyewe ntumyeho Kaniki si M23 yari Bujumbura tuganira ku kibazo gihagaze kuri Minembwe. Njyewe ubwanjye kugira ngo anarinde aza telefone yanjye irafunguye abantu turaganira, yaranyandikiye abimbwira ngo twebwe turimo turica abanyamurenge. Ayo mukuru w'igihugu yavuze ko yabaje Kaniki uko byagenze kugira ngo bahinduke abanzi kandi bari basanzwe ari inshuti. Ahubwo Ndayishimiye yabivuze, Kaniki yamusubije ko ngo nubu ntabwo turaba abanzi dushobora kuganira, ngo niko yamusubije. Akaba yavuze ko kuba Kaniki yaragiye i Bujumbura ari ikimenyetso cy'uko atatekerezaga ko hari ikibi Uburundi bwari kumukorera. Yavuze kandi ko yamusobanuriye ko iyo Uburundi buba bugamije kugirira n'abanyamurenge abutari kujya kohereza ingabo muri Minembwe busize abaturage b'abanyamurenge baba ku butaka bwabwo. Wasimbye ucyamakuru bwiza.com. Reka ngaruke gato ku Burusiya. Hari inkuru iri ku cyamakuru bwiza.com itubwira ko Uburusiya bwafatira umutungo w'abahamya ba Yehova. N'urukiko rwo mu mujyi wa Moscow mu Burusiya rwategetse ko umutungo w'itimukanwa 123 ubwo ni imitungo 123 yari isanzwe ifitwe n'umuryango w'abahamya ba Yehova ngo wegurirwa leta y'u Burusiya. Nk'uko urwego rw'inkiko rwa Moscow rwabitangaje kwa 31 z'uku kwezi twarangije bundi, uwo mutungo wari wanditse ku ishami ry'abahamya ba Yehova rikorera muri Sweden. Uwo mutungo ugizwe n'inyubako 63 zirimo izo guturamo ndetse n'iz'ubucuruzi zifite ubuso burenga metero
kare 11,000 ndetse n'ibanza 60 bifite ubuso bwereye hejuru ya hegitari 5.6 berereye mu bice bitandukanye by'Uburusiya. Icyemezo gikurikiye imyaka myinshi Uburusiya bufata uwo muryango nk'uwabujijwe gukora ibikorwa byawo. Muri 2017 urukiko rw'ikirenga rw'Uburusiya rwemeje ko abahamya ba Yehova ari umutwe w'abahezanguni utemewe, bityo ibikorwa byawo bigomba guhagarikwa. Icyakora muri 2022 urukiko rw'Uburusiya rushinzwe uburenganzira bwa muntu, urukiko rw'Iburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu rwemeje ko icyo cyemezo cy'Uburusiya cyanyureje n'amategeko arengera uburenganzira bwa muntu. Nubwo bemeze bityo, kuva icyo gihe abahamya ba Yehova benshi bakaba barakomeje kurikiranwa n'inkiko, ndetse bamwe bakatirwa igifungo bazira iby'ubutegetsi bw'Uburusiya bwise ibikorwa by'ubuhezanguni. Ayo ni amakuru agiye asohoka mu bitangazamakuru bitandukanye. Aya nakumbwira ko École Royaume des Enfants ikomeje ya gahunda nziza cyane ya colonie de vacances, hahandi baba bari kumwe n'abantu umunsi wose kuva kuwa mbere kugera kuwa kane, kuva mu gitondo kugera nimugoroba, bari kumwe abana barimo kwiga udukino dutandukanye, koga, karate, indirimbo z'ubu n'iza kera, abana bashushanya, basoma udukuru dutandukanye, amateatire barayakina bari kumwe n'abarimu beza cyane babihugukiwe. Abana bari gufatwa neza pe, kuva ku myaka 2 kugera kuri 18 baba bari kumwe nabo, kandi abana bameze neza rwose, bameze neza, kandi bakomeje no kwandika abana bazahiga kuva muri Nzeri n'ukwezi kwa 9 n'ejo bundi. Rero barimo kwandika kuba abana kuva ku bafite amezi 6 y'amavuko kuzamura. Wabasanga mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kagarama, akagari ka Kanseri, y'umudugudu wa Bwiza, cyangwa wamagare ku 0782599888. Yitwa École Royaume des Enfants. Iyi colonie de vacances irimo kabisa, ikazarangiye ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 8. Perezida Museveni asanga kwaka inkwano zihenze ntaho bitaniye no gucuruza abantu. Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni wasabye abanyankore gusaba inkwano zihenze cyane, ndetse n'ubukwe butwara amafaranga menshi. Yavuze ati rwose mbasabye kugabanya ibyo bintu pe. Avuga guhindura gushyingirwa ubucuruzi bituma urubyiruko rutinya gushinga ingo, kandi bigatesha agaciro umuco wabo wa kera wo gusaba ndetse no gukwa. Awe ati rwose mbasabye kureka ibyo bintu murimo. Museveni yabivuze kuwa gatandatu ejo bundi mu muhango wo gusaba no gukwa Kisha Isabel Byanjeru Kaboyo, umukobwa w'umunyamabanga wa leta ushinzwe Luwero, Triangle ndetse na Rwenzori, Alice Kaboyo, wabereye ahitwa Kakera mu karere ka Kiruhura. Numva Kiruhura utaza kumva hano muri Nyabugogo, ni hariya muri Uganda. Perezida Museveni yavuze ko gusaba amafaranga menshi ndetse n'amatungo nk'inkwano bituma gushyingirwa bihinduka umutwaro w'amafaranga ku miryango. Ati mwebwe abanyankore muri kwangiza abaturage kubera iki? Kubera iki kintu cyo kwishyura inkwano se? Kuki musaba inka 15 na za miliyoni z'amashiringi? Kuki mugurisha abana banyu? Bituma urubyiruko rutinya gushyingirwa, kandi kibabaje nuko bamwe batangira ubuzima bwabo bafite imyenda. Museveni yanenze kandi ubukwe buhenze cyane, avuga ko bushyira igitutu mu by'imari kidakenewe ku miryango. Ati mfite abuzukuru 15, nakoze ubukwe na mama Janet mu mahanga, hari abatumirwa 8 gusa. Ubukwe buhenze butuma abantu basesagura, bukaba bugiye guteza ibibazo abantu. Ndasaba abayobozi b'amadini kubyigisha mu nyigisho zabo. Kisha yasabwe anakobwa na Aaron Mwije Kafreka, bikaba byari ikimenyetso cyo guhuza imiryango yombi imbere y'ubukwe bwabo bwo mu rusengero. Museveni yavuze ko adakunze kwitabira ibirori by'abantu ku giti cyabo kubera uburyo ingendo za perezida zitegurwa, ariko kuri Kaboyo byari umwihariko kubera imyaka myinshi yamaze akoresha kari ku butegetsi ariryo rya NRM. Yavuze ko Kaboyo yinjiye mu muryango we mu 1979 akiri umunyeshuri, aho yagize uruhare mu bikorwa byo gufasha guhisha imyiteguro y'urugamba rwo kubohora Uganda nyuma y'amatora yo mu 1980 yavuzweho impaka. Akaba yaravuze ati buri sinjya nta ibintu nk'ibi ngibi by'abantu ku giti cyabo, ariko ahangaho ndaje rwose. Wanyoye makuru umuryango. Tukiri kuri iki makuru kandi umuryango
byatuga ko inkuba yishe umuryango wose ntiharokoka n'umwe. Ni inkuba yishe abantu batandatu bo muryango umwe, umugabo n'umugore n'abana bane, nyuma y'imvura nyinshi cyane yaguye mu gitondo cyo kuwa gatandatu ejo bundi mu mujyi wa Oleba mu karere ka Maraka muri Uganda. Inkuba ikomeye cyane ikaba yarateje umuriro wafashe inzu yubakishijwe ibyatsi bituma nta muntu n'umwe wari uyiri murokoka. Abahitanwe n'iki kiza ni umukuru w'umuryango witwa Amandu Geoffrey w'imyaka 37, umugore witwa Enyaru Harriet w'imyaka 31, ndetse n'abana babo bane aribo Desire Patience w'imyaka 9, Arekuru Geoffrey w'imyaka 7, ndetse na Ikolo Blessing w'imyaka 5 hamwe na Martha Gerida w'imyaka w'umwaka umwe. Umuyobozi wa polisi mu karere ka Maraka rero Taban Swaibu akaba yabwiye ikinyamakuru Daily Monitor ku itsinda rya polisi ryese rijya habereye impanuka nyuma gato yuko ibaye. Ati nukuri byabaye muri iki gitondo hagati ya saa 9 na saa 10 mu gihe imvura iri kugwa irimo inkuba ndetse n'imirabyo, amaze nkubitwika inzu yubakishijwe ibyatsi yaririmo abantu batandatu bo mu muryango umwe. Kubw'ibyago bose bahiriye muri uwo muriro, nta muntu n'umwe wigeze arokoka. Ono mukuru wa polisi wabivugaga. Hari inkuru yasakaye ku bitangazamakuru byinshi cyane, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bagira ati inganda nyinshi zikora inzoga zizwi nk'ibyuma zafunzwe. Arekanye simbujeho cy'amakuru Umuseke ariko n'ibindi binyamakuru byinshi wagiye inkuru wayibona. Batuga ku kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda aricyo Rwanda FDA cyagaragaje ko cyafunze inganda 8 zenga inzoga. Abaturage bari barisi ibyuma inazambura uburenganzira bwo gukora, ndetse gitegeka ko inzoga zose zakorewe muri izo nganda zikurwa ku isoko. Mwitangazo Rwanda FDA yashyize hanze ku itariki ya 2 Kanama hari ku munsi w'ejo, arigaragaraho inganda zenga inzoga zo mu bwoko bwa rikeri abaturage bari barakunze kwita ibyuma. Inganda zafunzwe ni Ingufu Gin Limited, NBG Limited, Skydrop Industries Limited, Africana Buffalo Limited, Nopa Company Limited, Roots Investment Group Limited, Rugari Agro Processing Company, ndetse na Zonglu Industrial Liability Company Limited. Rwanda FDA yategetse ko inzoga zakozwe n'izi nganda zose zikurwa ku isoko vuba na bwangu. Abazikwirakwiza nabo basabwe gukura ibyo bicuruzwa ku bakiriya babiguze, bagasubiza ku nganda ibicuruzwa bisigaye mu bubiko ndetse n'ibyakuwe ku isoko. Iki cyemezo kije mu gihe inzego z'ubuzima ndetse n'umutekano mu Rwanda zikomeje gukaza ingamba zo guhangana n'inzoga zitujuje ubuziranenge, hanyuma yuko zihitanye abantu nibura 50, abandi barenga 100 bakagira ibibazo byo guhuma, nk'uko nyine tukomaza kubibona ku bitangazamakuru bitandukanye. Hano batuka ku ruganda rwa Ingufu Gin Limited ari rumwe mu zafunzwe. Rwanda FDA ikaba yategetse ko inzoga zarwo zirimo Red Waragi, Radiant Gin, Ingufu Gin, King's Vodka, Royal Castle Gin ndetse na Medo Gin, harimo GNS Ram, New House Potable Spirit, Club Potable Spirit ndetse na Hometown Potable Spirit zikurwa ku isoko. NBG nayo yafunzwe maze ibicuruzwa byayo birimo United Flavored Gin, Bombastic Coconut Flavored Gin, Ingwe Flavored Gin, American Flavored Gin, Maguma Gin ndetse na Fimbo Blended Banana Brandy abitegekwa guhita bikurwa ku isoko. Mu gihe muri Skydrop Industries nabo ibicuruzwa byabo birimo Sentinel Gin, Sentinel Honey, Best Liquor, Nobilis Guta Gin ndetse na Veritas Gin, Inkoramutima Jinga Flavored Alcoholic Drinks ndetse na Itoto Jinga Flavored Alcoholic Drinks bitegekwa gukurwa ku isoko. Ibindi byinshi turaza kugenda tubigarukaho. Airtel yabyoroheje rero ku mafaranga yawe 3 gusa uguze ukoresha Airtel Money, gigabyte 45 zitazikugeraho vuba na bwangu, ubundi asigaye ukoresha internet yihuta. Ariko nanone ugiye kwishura uvana ku muyoboro wari wose cyangwa se bank ushira ku mucuruzi ukoresha Airtel Money, nta kibazo na kimwe kirimo. Kode ni kode kandi ni 0 hitamo ibirenze kabisa. Ahantu rero nakubwira ko bari koroshya ubuzima n'impinduka mu buzima zikagaragara naho ngaho muri Airtel.
waramutse ariko Yaramutse neza. meze neza Meze neza cyane. kabisa umuntu akwitegereje ahita abibona uru rugero rwiza rw'abameze neza muri iki gitondo ni sawa kabisa, weekend yagenze neza Cyane rwose. wowe ntabwo wabaye ko ibyuma bikuweho ntabwo wabaye ko ibyuma bikuweho Icyambabaje navuga kuko ibyuma kenshi tubirebeye mu bwinshi bw'ingaruka navuga ko bitambabaje, ariko nanone nibajije ku bantu bakoraga muri ziranganda babuze akazi n'ababiranguye bibazo yerega kuko bari bafite ibyangombwa byo kubizana wowe bibahaye yego mwese bigenze bite byibazeho nawe. Ariko tuza kuba turi kumwe na Minisitiri w'Ubuzima ku isaha ya 2:00 hano muri studio za Radio na TV1. Ndibwira ko tuza kubona ibisobanuro byinshi cyane. Yego. Ari nakubwira ko umukecuru imyaka 72 bamusanze amanitse mu giti. Ni inkuru mbonye ku kinyamakuru Umuseke tuga ko umukecuru witwa Nyirakimonyo Valeria w'imyaka 72 yasanzwe amanitse mu giti mu mudugudu wa Nyarubuye akagari ka